Pinapalabas. Impod no ni Darius ken ni Major Meneses ani Mauricio kan Vanji tinakita na asimurutan ni Pamela. Sakbay ang nagpukaw daytoy. Dagos nga rod anang iwayat iti investigasyon dagiti pulis. Ngam na ipanaw meten ni Vanji ni Pamela ket impan na daytoy iti adayo a lugar. Ininot meten asinursurwan ni Vanji ni Pamela no kasano ti makitsak. Iti semestral break. Nagpakada ni Alexandra amapan makipagpiknik kadagiti kaeskwela na. Ngam ti saan nga amo ni Corazon napanday to'y iti probinsya. Iti isasangpat ni Alexandra at nakita na nga amo na alalaki. Itagagayem denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Pala Ken Rosas! Alexandra! Sino ka? Di mo ling tanday tarupam. Ken, di mo matandamagan no asino ak. Amam muna. Mabigbig na kadipay lang. Wen mat semestral break yu di? Wen? Ne, sumip niya ten. Agdagos ka pa ilang ijibalay. Wah, oray sanan. Ag-check-in aklaangan iti hotel. Sa di na ti ang amabali na pag-check-inan. Amok no apay nga daka. Gapukin ni Pamela. Alexandra. Aday bagakan ka. May naigiti pa nagpukaw na. Isuan na say-sayat. No ijay balay miti pagsaritaan ta. Pimentas kan mo daw ka, Alexandra. No siyak siguro ti agyan ijay syudad. Sigurado a pumintasak kan pumudawak mag. Sigurado day ta, nana. Nasaya ata si marungkar ka. Dadamag ko tinapasamak ka ni Pamela kat. Ay, una yun ang nakaladladingit, di pa nagpukaw, tigayimaw. Ay, Alexandra. Nasaya ata nakapasyar ka, balasang ka. Malaing kay ijay komidurang. Nakasaganan, ti pangrabyan nyo kin ni Darius. Agsasango tayon ang mga nanalinda. Ay, umuna kayaw. Kunada nga agsasango tayon amangan, iso nga intayo nga rudan. Apay day ta ang make-up kit, ma'am. Make-upan ka lang, basit. Naskan mata na pintas ka, makita ti ka-chat mo. Ay, kasta ka di? Basta naskan na game ka lang, Laglagi pa, saan nga importante dito ti emosyon. Tinabatag o saram ti panunot mo? Trabaho lang, daytoy. Mabit lang. Aday ta. Nabintas ka. Kasladyak kaya ti ag make-up, ma'am. Ad-adda, pinapintas na ka ti make-up. Inton sumaron no, ipapukis ta rin buhok mo. Tapnad adda, pumintas ka. Ay! Agbas-basa rin ti ka-chat ko. O sige, sumango ka ni di computer. Or no, sam ti webcam. Naskan nakatutok kan ka ti webcam. Umisam ka, Pamela. Kaya dagiti customer tinakaisam. Akachat. Kinapudno na. Saan nga amo ni mami nga umayak dito yung probinsya? Ngam, ni Pamela ti makagapo no apay nga daka. Wan, kaya't ko ti mapan ijibalayda. Kasaritak ti kapsat na. Ay, wan gayam. Anya di ko nam nga ibagam may naigkin ni Pamela? Sakbayan nagpukaw ni Pamela. Nagsasarita dapay kada Vanji kan Mauricio. Anya? Day tatipod no. Naibagak matan na itaki ni Major Meneses. Ngam, nabuntog ti investigasyon. Talaga adakas ta Mauricio. Idi pa lang. Amok, adandakas apanggap na. Naskan nga ganad ta.
Ayan nga taitan ti gayam ko. Gayem ko mat ni Pamela. Iso akayat ko ti tumulong. Tapno mabiro ka nin. Sapay ko matasaan masayang daytoy apa nagbakasyon ko. Iso lang ang tirason no apay ang nagbakasyon na. Saan lasi ka tinapukawan? Ure syakmat. Napukawan akmat iti nasingad. Kan espesyal agayem Sino? ni Emily. Iti na minsan na pa nagsarita mi. Naibaga na kanya nga giyanan iti Amerika. Kat taging gayta. Awan pa'y lang ti komunikasyon mi. Darius. Kaya't kontagin na. Sige ha. Good night. Ay, Glinda. Ada tok-tok-tok. Ing kalukatan. Sikat. Nana Linda. Nay. Timot bisita gayam tagtok-tok-tok. Anya nga tatibagana. Ay, umayon! Pinanawak ni Darius dita salas. Ay, kaasimot ano kasta. Marurudak namin. Nalagip naman ni Emily. Ay, iso ngamin, ti first love na. Ay, ngam adayo anapimpintas ka ngam iso. Pudno na ita. Pudno nga ta nga addan ije Amerika? Day tamo, ti ko na ni Darius. Namangan numang lukloko la. Ay, talagan sa nga urayan ni Darius ni Emily. Crush mo kadimot ni Darius. Tanda ka man. Bayan yun, nana. Ado pa'y ti maam-amok a lalaki. Ay, Linda. Tulungan taman da Alexandra ken Darius. Naskan nga isod at love time. Anya? Jack, amo daytoy abaleta Pamela. Adayo nga min ti balayda. Nasulinak. Namindua akpay lang ang anak ka umay dito eh. Ay na, sapay kumaat at dapay dito'y ti balay ti kabsat na apakinanaadan na. Alexandra, amangan nung tan na ka ni Mami. Numaamuan na nga da ka dito'y probinsya. Uray ong tanakon Tinapatag, maamak no sa dino ti ayan ni Pamela. Ne, nagadumad gaham na kiti babalay dito eh. Sa dino nga iti balay ti kabsat na. Ay, dayta abalay. Dayta akin igid. Iso dayta ti pagnanaadan idi ni Pamela. Wen, malagip ko. Inyam amuna kan ni Pamela kanyak itinaminsan. Agyaman hakta malagip dakpay manong. Ni Darius kampiyon. Iso ti kadwa. Si kakadi ti kakaiso ng anak, dahil di Mr. Romy Kampiyon. Amom ti amak? Nagtrabaho ak idi iti kumpanyayo. Amom ka dino. Anya tinapasamak iti day di amak. Ti simukat kan kwa na ti dakas a tao. Nasken amatay dayjay. Iso ka di mo ti suspet sayo anangalakin ni Pamela? Iso ti amok. Iso ano makitak dayjay. Amangan numapatay ko. Hello, Corazon. Apay, anya ka di tinapasamak? Saan ang nagaw-awid ni Alexandra? Anya? Nagpakada ang mapandalang ang tipiknik kadagiti classmates na. Ngam aging gaita, saan pa'y asimbangbat? Ha? Saan na makontak ni Mami ti cellphone mo itay? Awan namin ti signal ko, Daddy. Matanda na ganan. Sa dino ka ditiayan mo ita? Alexandra, ibagam no sa dino tiayan mo. Nangibaw ni Dadik ti tao na nga umay mangsukon kanyak dito balayo. Namuan dagaya man nga daka dito'y probinsya. Sigurado. Isublida kadagos iti syudad.
Mabayag tumanin sakbay ama ka umayak dito eh. Sapay ko marot, tagkita tantumanin. Sapay ko madaryos. Ni, ada nagsardeng alugan iti batog yo. Sigurado nga iso dadagitan. Darius, agyaman nak iti panangsa nga ilim kanya ka. Awan anyaman na. Alexandra, Apay? mabalin ka di nga alak ti contact number mo. Agap apura ang naglugan ni Alexandra iti kutsay anang sukon kenkwana. Naragsak akasarsarita gayam dayjay abalasan. Saan akaskin ni Emilay? Ha! Padasin naman iti umay day tanga Emily. Tapakatak iti adaw nga ipasken ko taon ti pagtortorogan na. Apay nga ta. Anya nga ta ti saan na magustuhan ni Dariauskin ni Alexandra. Wen nga rodman. Apay nga ta ani Emily ti kayat na. Di na nga ta makita ti kinasungit kan kinasuplada ni Emily. Ay na, damagan tantuman day takin ni Dariao. Diyak magustuhan na ito yung naramit mo, Alexandra. Sorry, Daddy. Kaya't ko lang at tumulong. Tapno maamuanan no sa dinot kayan tigayom ko. Tumulong? Agpagad lang yung tibiyag mo. Sindikato ti mga aramid iti kastoy abambanag. Kat narigat ang maparmag. Daddy, imbestigaran nyo ana imbagda Mauricio kanday di Avanji. Isuda tinalawag nga da pa kainaigan na iti daytoy. Juan, aramidin mi ti amin nakabaglan mi. Kat nasken na dumalan iti umiso a proseso ti amin. Tapno saan kami ama teknikal. No agbayag pa iti operasyon, ang mga no naladaw ton ti amin. Da kami ti makamu iti dayta. Ala, agawid kan, tarurayan na kanimamim. Agawid kan, Alexander. Ado manindag iti mayat ang makipag-chat kanyak, ma'am. William, teka ba ulan natin bayad? Kat, di ta bayad? At bingay mo. Ha? Ay nga, kasla maamakak sa, ma'am. Awan dakas na daytoy nga aramidang Pamela. Trabaho daytoy. Nalagan lang nga trabaho nga marwam kanton. Ado, ti maipaay na kwarta. Laglagi pa. Alexandra, napan ka ije probinsya, adi mo imbagbaga kanyak? Sorry, Mami. Amok ama di tinaramid ko. Tapno amom, nagdanagak iti kastaunay. Kunak no maipada ka ni Pamela. Sorry, Mami. Saan kan ang gumura kanya, ha? Ngam di mo kuman ulitin ti inaramid mo. No kayat mo ti agimbestigar kadagiti na duma-duma akaso. Agadal ka pa'y anaimbag. Dumtang tumot lalay ta apanawan para kan ka. Darius, punasak man dahi ti lamisaan, dahi ti sa alas. Sige lang nana, ta sa anak mat ama disturbo. Ay, kasta aya. Adaman ibagaken ka. Anya dayta. Naibaga ngamin kanyak ni Alexandra. Kabayatan ti panagsarsarita may. Crush na ka. Ha? Dadya kinapintas na. Adi mo ka di. Kayat? Kwa? Armam ngaminan Wano. Di mo amo ti agarab. Pudno ka din yung baga na krasnak? Doa kami kadilinda anang ibagaan na iti dayta. Ay, sika nga main. Ang kapoy-kapoy ka. Mabayi na kami kan kuha na. Bay amon day dyan nga Emily. Saan kayo siguro nagkita?
adan boyfriend na dayjay. Siguro, nana. Tawan matanti komunikasyon mi. Ay na, naragsak kami kan ni Linda. No ni Alexandra, dagbalin a GF mo, Darius. Nana, nalpas ka din ti pumpunasan nyo alamisaan. Ay, wala niya. Ay, wala gayam. Kunak nga agpuna sa kay ngam. Sa bali ba't tanti ibagbagakan ka? Sa bali der aramidak. Tagpo na sakman. Mauricio, saan kon nga awatan tanyaman nga artikulo manipod ka? Anya. Kasi tinaibagakan kay di, ya kaya ta mapirdi ti reputasyon ti publication ko. Sala da ito'y apagiwarnak, timabalin ko apagsuratan. Nawaya ka nagbirok, nga dapat talakan ka. Nalaka kagayam amamatpati kadagiti sayang guseng nga uray awan ti pamanagnak mo. Linisampay tinagan mo, sakbay ngagsubli ka. Ti panagkunam agsubli akpay. Saanan, tandaanam da ito'y apan ang ibabain mo kanya. Uray sika ti editor ko saan ka akabutang. Makitam ti tono ti panagsasaw, Mauricio. Nabayagtan na nagkadkadwa. Ngamitakla nga mamuan ti pudno a kinataw. Alexandra, itay pa lang agri-ring ti cellphone mo. Asino dayta, mami? Atoy, song bata. Agyaman ak, mami. Hello? Hi, Asino daytoy? ni Darius. Si Kamat Gayam. Jack ngamin na i-save ti number mo. Oh, nakaawag ka man. Oh, naistorbo ka di? At nakadiraramida? Awan. Damagak lang kumano ng ruginte enrollment yo. Saan pa'y? Intun bigat pa'y laang. Kung naklakit din, no, saan mo asong batang tiyawag ko ken ka? Apay kit din na saan? Adala nga min na ibaga kanyak dagiti kakadwak ti balay. Danana Linda? Wen, adda ka no panagustom kanyak. Anya? Agsarita tandulangan. Sige, umawag at tumanen. Bye. Nakadanon adagos ken kuana. Chismosa mo't dagijay ababakat. Alexandra, asino ti caller? Gayam ko, mami. Classmate ko. Wen, may sala agayam. Manogot ka din ti kachat mo, nagbayan. Damdamagan na ti account number. At the account number ko. Iso ti mabalin mo nga itad. Mabit lang, ha? Nakalaan ti ATM ko. Mabit lang. Madandanagan. Ay, ito lang ang aramidok na ito eh. Wangayam. I-check ko man pa ti Facebook ko. Dayto yan, ti account number ko. Ibagam, iti dayta chat mo. Dito'y na nga itinag, ti bayad na. Ma'am Vanji. Nabiro kak ti best friend ko iti Facebook. Kitaan niyo, Kaya mo dayta? Ni Alexandra. Iso dayta. Kumusta, Agma? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Agkita nga tanda Alexandra ken Pamela. Gagayem. Di yuliway na tinggen, di tuloy ti nobela tayo na pauluan. Pala Ken Rosas! Pala Ken Rosas! Dinapalabas, dagos a pinagawid ni Major Meneses ni Alexandra, idi maamon na nga daijay probinsya. Iti sa Bali a Bangir, naggadgadmetan ti editor nga awaten ti anyaman nga isubmitar ni Mauricio nga artikulo. Init daw na pa'y
alinisan na tinagan na. Namuan met ni Darius nga da panaggusto ken kuana ni Alexandra, kaya't imawag na ito'y panag apakaragsakan ti balasang. Iti na minsan apan nakichat ni Pamela, nakita na ti gayem na iti Facebook. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Ay, owen ma'am, ni Alexandra dayta. Paimanta, kumusta? Saan, Pamela? Ha? Ay nga ma, nabayag kami na saan ang nagkita ka nagsarita iti best friend ko. Mamuan nanto no sa dino ti ayan mo. Apay, kayat mo ka di ngagdinamak ton ti ayan ta? Ay nga ma. Wala, adto iti account number ko. Itad ko iti kachat mo. Kumbinsiram nga gipatulon iti kwarta. Kasano ko maama kumbinsir ko, ma'am? May kapan ka. Agpa-sexy ka. Nalakalangan niya. Saan ka di? Napan ka din nag-eskwela ni Darius. Itay pa'y Anya nga ital aramidam di ka. Padasok man mo di ang computer. Diyak na padasan ka. Ay, tila pakidibiyangam di ka. Inton ko nadadaal mo day ka. Ay, saan amadadaol? Si Kamot. Umay kakit day, tasurwan ka man nga ang fishbowl. Tilang aramidam. Ay sus, umay kakit din taglinistan. Nakalukata dito Facebook ni Darius. Ape analo katamday ka. Amom ti password na mo ka. Na, kasano nga ro day ka? Ay, di mo laam mo. No kastama pa anak makitsinda. Dumagasak pa, di ta kunada nga internet ka pa tapno lukatak tay Facebook ka. Na, bakatan. Naistom ka pa ilang mo't iti kakasta. Kastoy na iti aramidad ta. Mapanta dito'y search. Na, Biro taman ni Alexandra dito'y. apay, friend nga ta ni Darius. Tanosan na friend mabiru kam aya. Iadtan Sige nga raw iad mo. Ay da, adda gaya pon Facebook ni Darius. Iad kuntuman mo't. Uray si Kalinda, agaramid kamutan iti Facebook account mo. Oh, apay nga imawag ka. Kumustahan ka laeng? Adaak dito'y pagadalan. Vacant me. Sika ngay? Kakalpas ti klase mi. May gayam. Ada ka di Facebook account mo? Agchat talangan. Wen, adda. Iadnak tulangan. Sige nga ro ta. Bye. Anya ti kayat asawan ti kanayon apa nangawag kanyak ni Darius. Agaram nga tan? Sana bali. Agchat kaming tulangan inton rabi. Apay akastoy. Tagikurangan dahi ti kachat ko makita iti video cam. Tila damdamagan na. Kasta talaga dahi ito yung negosyo, Pamela. Asino ka di dahi ta kachat mo? Pilipino, mangup opisina ka no. Ibagam lang no anyaman di kitawin na. Sung batam dagiti salutsud na. Ay, amin ka din nga ibagana kataramida. Kaso ka ti kwarta, Pamela. Saan ka nga putan? Saan na kang anwan dayta? Laglagi pa, a computer lang tiwagas. Ti komunikasyon yun. Oh, makita? Ada ka chat ni Darius ti computer na. Ni Alexandra nga tadayta. Biryang. Panagkurak kat isaw. Siguradaw. Ay saus. Agin naramdang aruda na.
Saan tanton makita ti panagropro pa dayjay nga Emily? Apay kumasan. Wala, siyempre, no agin naramda Alexandra kan Darius, awanan rason tapno umay pay ditoy ni Emily. Ay, wanan niya. Nakaibalustan ka ni Emily. Ti adaw apanang pababain na kadata ide. Asino day takachat mo? Ni Darius, mami. Agar aram ka din kan kadayta nga schoolmate mo. Diya ka mo? Kasta launay tiisem mo makichat-chat kan kwa na. Kasano, kat ko na nga umay ka no dito'y balay tayo. Tapno umay nakaarman, kasta ka di? Kasya nga ta, mami? Iparparipirip na ti panaggusto na kan ka, iha. Panagkunayo, mami. Rumbang ka di nga ayatek ni Darius? Iha. Panagkunak kat nasingpet mat alalaki. Ano siya klaamay sa? Kayat ko ni Darius aparakan ka. Ken kayat ko dagiti lalaki at taga-probinsya ngem dagiti taga-syudad. Sige, mami, ha. Ta ituloy ko ti makichat kan kwa na. Ado kat ti damdamagan na. Tiyanek ko ti bang account ko. Ada impatulo ti kachat mo. Makitam. Iso ada ito ti bingay mo. Ay, makaigamak madlangan iti kwarta. Bukod mo a kwarta da ita, Pamela. Kunakan ka. Saan anarigat da ito'y? Ribo titangdan ko iti manulang nga oras sa panagchat mi. Ad-ado pa'y, no umado ti customer mo iti chat. Magatang kunti kayat ko, ma'am. Ita, kayat mo ka di pa iti agsubli iti lugaryo? Kwa, ma'am. Agmauyong ka, nagsubli ka pa ya. Isa dito ikan, Pamela. Agurnong ka. Iti ado a kwarta. Nana Linda, Nay, apay ka day, Darius. pakisagan ako madyi traveling bag ko. Tagbiyahe at. Sa dino ti papanam. Pasyarak na Alexandra Ijibaleda. Anya, agpasyudad ka. Wala na. Mapan mo pa siyaran. Saan ka di aday tatirumbang no agaran ti baro iti may sa abalasang? Ay, kunakon ka. Agin inaram kayon. Di yu kumaununaan, Nana Linda. Mga numabasteta. Ay, sapay kumaatasan. Nasayat mo, na panunot mo ang mapanpasyaran ni Alexandra. Madi nga main, no ginaram kayo laang. Babaen iti chat kan silpaw. Namin anon adaras ang nagsubliak dito yung police station, sir. Adda ka din damag, may papaniti kapsat ko. Dante, Awan samot ng tinamnama ang makitak pa iti kakaisuna kapsat ko, sir. Panag ko nakat. Nariga tayo mabirukan ti ayan ti kapsat mo. Anya? Awan din ang pilit yan ko na pumanaw. Kaya't na ti umadayo. Nanabit, nakasara ka ni ti panggadan na. Birukan yung ti kapsat ko, sir. Nas ka na may subli ti kapsat ko. Di kagdanag Dante. Aramidan amin nagiti tao ti kabailanda. Tapno lang mabirukan da ti kapsat mo. Ay na, mami. Excited ako. Talaga matuloy ni Darius nga umay diti balay. Isumot lagayam akanayon ang nakaragragsak ka. Ira na nang awan ti klase na intun umay. Isakripisyo na ti oras kan panawan na para kan ka. Dayta tinapudno nga gayat. Sa bagay, iti dayti nga edad ko. Sandak mo't siguro napawilan ang makiayan-ayat. Talaga adi da kapawilan, iha. Tila ang kayat mi kanidadim. Pilyam ko matilalaki apaki ayan ayata. Pangun
urayak iti kachat ko. Mangtedak iti message para ka ni Alexandra. Nakaturog ni Ma'am Fachi. Saan na nga amo da ito yung aramida? Kumusta lang mat ni Alexandra? Sigurado, sungbatan na kadakos. Ipanaktal ko kan kuana, nga adamotan kwartok ita. Excited ako na mang-open iti account ko. Amok, adun ti message ng bati ni Darius. Account name, password. Adeta, nailukat ko ti account ko. Sino dahi ti nag-message kanya? Cindy Pretty matinagan na. Kita man ti message na. Kumusta kan, friend? Malagip nakpay ka di? Replya ka dagos. Amangan no amok dayto eh. Okay lang. Asino ka di dayto eh? Ha? Nag-reply dagos? Ha? Ni Pamela. Isulakit di dayto eh. Di cellphone ko. Awagak ni Daddy. Saan kan ngagmay sa Pamela? Atan ka duam. Nakita nga rod ma'am, ada ka duam ang babae. Iso matimang usari ti may sa computer. Kasla kanya ka di mati sitwasyon na, ma'am. Agberbero kiti trabaho, akaskan ka. Kaya't namat nga tati agpa-sexy, ti sangwanan ti kamera. Naibaga kung day takan ko na. Kansan nga agdadamo. Adamatan kapadasan na, itimakon ko na, as cyber sex. Ituloy mo lang ang kachat ni Pamela, Alexandra. Nas ka na mamonday no sa dino ti ayanda. Wan, Daddy. Ket mangrugi kami mata namang plano. No kasano ti iway at mirit. Naibaga na kanya, nga ado ka nun ti kwarta na. Kat magatang nan ti amin akayat na. Nas ka na may salakan tayo ti gayam mo. Amo, aramatan na lang para iti cybersex. Sige, Daddy. Taidanon ko amin nga impormasyon ang maalakkan ko na. Kano ang mapanpasyaran ni Darius ni Alexandra? Ay sos, apurado ka launay. Irananan to ang awan ti klase da. Amumutang, numabalay hindi na kaya taglangan iti klase na. Wala, tadi na kaya't abo mabadag iti grades na. Nalaing ni Darius. Malagip mo ka di pa'y idinagraduar da. Kat iso ti valedictorian. Kawanda, amok na ita, jak malipatan. No ni Alexandra tagbalin anubya na. Ay sos. Patyanak. Saan ang maapektaran ti panagadal na? Angam no day nga email ay awanan Saanin ang makaturpo si ti panagadal na? Malagip mo maninday ta, babae. Kano anda ni Amerika? Una, taday tati ko na. Apay, agdua-dua ka? Nga adan ijay Amerika? Sos, itiday nga ugali ni Emilay. Saan nga adayo ang maiturod na ti agulpon? Ay patyanak, biryang. Kano linuko na tamtubay? Si kansalaeng mate. Duwata kabilang kamutan ijay. Imbabaan na, tiki na tao ta. Inton sumaruno alawas nga umaya. Urayan na to ha. Sigurado ka ka din? Sigurado akon. Awan nga min klase mi. Kat iso tinawaya nga oras ko. No aglukan ka iti bas, mapankan to sa batin iti terminal. Sige, ibagam lang ti lokasyon di balay. No kasta urayan ka laangan dito balay?
Anya ka di nga oras ti kayat mo akaadak. Di nakman rabakan iti kasta. Saan ko nga ugali ti mga rabrabak? Aramidak timbagak, Alexandra. Nagawidak, takayat ko ang makita ang mismo dagiti sungbat ni Pamela ken ni Alexandra. Kasta ka di. Wen, naibaga na kanyak nga agchat-chat da iti mapukpukaw agayam na. Nasken na maisalakan ni Pamela. Dayta a cybercrime ti mangirubo ita ka dagiti agtutubo. Kaasi dagiti agbalbalin a biktima. Naitamat ti dakas nga epekto na. Ti baro at teknolohiya ita panawen. Pudno nga do ti maitulong na. Ngem, mas nadagdagsan ti ipaay na nga epekto kadagiti agtutubo. Matuntunan nyo nga dati pangilimlim manganda ka ni Pamela. Mangnanama kiti dayta. Kat sapay ko ma. Tasan na magupad ti komunikasyon da Pamela ken Alexandra. Awan pa'y matisungbat ni Pamela iti message ko kan kuha na idinapalabas nga aldaw, Daddy. Nadamag mo ka din no sa dino a lugar ti ayanda. Ang mga no di na kaya tasungbatan. Rhyme lang ti sungbat na. Oh. Naka-online ka diya ka na yun. Saan ang makita ang naka-online? Nalabit, naka-hide ti status na. Ket, anyaman dagiti nakalanad nga impormasyon. Sino katan na tinagan na? Cindy Pretty ti us-usaran ng account na. Awan mat pulos picture na. Dagiti friends na, naka-hide damot amin. Sapay ko mga rot tag-reply kitan. Sana bale? Taddan ti undercover na ipatulod. Man-mano na siguro nga i-open ti account na. Iti ka nito ang maamuan ti ayan na. Makikoordinate kami kadagiti pulis iti dayta lugar para iti maiwayat arig. Kanayon ang langan nga impormasyon ti kasapulan mi. Oh, Daddy! At the message ni Pamela. Mabit lang, tabasaan tayo. Pamela, aginanaak pa lang dito sa leg ko. Makamo kayo ni tikadwam, ha? One, ma'am. Amo yung siguro dagiti rumbang aramidan nyo, One, ma'am. Bareng foreigner itan ti makachat ko. Ay, nabalog ang itinagmalam. Di kayo madanagan, ma'am. Adan tumanin kwarta ang maipatulod iti account ko. Ray, Toy! Hey, sir! Yes, sir! Oy, tagay! So kung mata namin na solidating apartment, Yes, sir! Yes, sir! saan nyo palubusan nyo at makalibos? Yes, sir! Abay! Anya kaya ta sa wunday to? Evidence Ang pa datas nga naramidan ni! Maya dayungatan ni Pamela iti dakes anastrakan na trabaho. Kagayem, di liwayan na dinggan, di tuloy tinubela tayo ang napauluan. Pala! Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti mo direksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Pala! Ken Rosas!